Parlamento Nasional questiona makas akun Facebook. Nebe hala viral imagem inam fetong ida, nebe partu hela ia centro saúde oin. Ia posto barrique na Tarbora município Manatoto. Deputado bancada CNRT, Gabriel Soares hato lamentação, né? Tamba ia domingo lorong ronulo Racing Lima, fulan fevereiro, né? Ia posto barrique na Tarbora, município Manatoto, inam fetong ida. Nebe honarang Rosa Cardoso, partus det ia varanda centro saúde niang, noninya imagem viral ia Facebook. Também ne parte lamenta teve so acto, husi akun Facebook, honarang Ivonio José, nebe publica ina fetongnya imagem e mídia social, nebe ho condição partos helane. Deputado ne considera idene hatun dignidade ina fetong sira, liu ina fetong nebe parto ia varanda centro saúde na Rasik. Como boleh kita ina fetong nebe partos ia mídia social. Vem mau lagi, vem kalau parto lain itu sebagai tamah. Tapi senhor itu nak Ivonio José e hoje deputada confirmou para partos media publica media social, hal foi keren. Ita berarti kalau boleh kita ina fetong ia media sosial. De partos, awak kata boleh segera, mas afinal das contas, ida dia acontece comigo. Algo que tu dunia dan dunia. Nesse serviço profissional de saúde, e ao apreciar o profissional de saúde e o município Manatoto e parteira seria posto na Tarbora, ao entendimento la sinti lomo e la sinti kala. E a intercala minuto bem. Parto bela ia careta larang. Kalau tu di tempo, parto bela ia larang. Ele ia dalam larang. Por favor, também publica a italiana feito de dignidade e a mídia social. Leva bene, harus ubah. Ready feto, defende pada tidak di feto, ludat inang in feto. La bele kalau boleh kita di inang feto, dia patu. Kita bocor feto. Kita di sentimen tu koisa. Bahasa foto yang partus, in publiknya di media sosial. Ida ne kita kultura timor dia mengenai mereka. La bele. Parto nela harus punya acontece na Tarbora, parto yang orang mata liu minuto deh, partai reservo keras. Laos adivina. Kami tambah sama tinggi kalau boleh veto na Tarbora iya media sosial. De partos, parto beli hero lara, parto beli dalam lara, parto beli estrada lara. Banyak beli kalau boleh veto iya media sosial. Dia beli. Jadi tinggal ini siapa orang familia liu di sana. Hoy sa aku contesta por baixo do mesmo. Leva bem. Além de ne, halo viral, inam fetong ne imagem parto ne, considera akun Facebook Ivonio José, desfama ona serviço Ministério de Saúde niang, liu Ministra Saúde Elia Amaral, nebe considera serviço incapacidade. Reportagem Melda Fátima, Televisão Timor Post. Janela informação ba emogoto. Atau tem informação atual dia Clio, kita haluha, hane yang botão subscribe, like, halo comentário, no fahe tutang ba media sosial hotu.